we pray that peoples of all faiths, all races, all nations may have their great human needs satisfied, that those now denied opportunities shall come to enjoy it to the full, that all who yearn for freedom may experience its spiritual blessings. Those who have freedom will understand also its heavy responsibility. V Galeriji Kapelica predstavljamo projekt Ničesar ne smemo imeti za samoumevno o vzpostavljanju čuječega in poučenega občestva. To je projekt, ki je nastajal več let, odvisno kako gledamo na njegov nastanek. Dejansko so elementi, ki so tukaj prikazani, nastajali 18 let. Projekt je pa zgrajen okrog ene osnovne rdeče niti, to je govora bivšega ameriškega predsednika Dwighta Eisenhowerja, njegovega poslovilnega govora iz leta 1961, v katerem je nakazal kot nekdo z izrednimi izkušnjami, kot seveda tudi politik, kakršnih ni več, zelo pomembne elemente, ki so povezani z trajnostnim razvojem, opozorilom na vojaško-industrijski kompleks in njegovo moč, ter opozorilom na razpad, možen razpad oziroma povečevanje moči znanstvenega kompleksa in inštitucij znanja, ki bi morale spet in morajo služiti predvsem temu, da se seveda znanje širi, ne pa da se dostop do njega omejuje. No, to je zelo preprosto povedano, seveda najprej je treba njegov govor prebrati, da bi se to razumeli. Such a confederation must be one of equals. The weakest must come to the conference table with the same competence as do we, protected as we are by our moral, economic and military strength. In okrog tega konteksta smo potem mi prikazujemo v tem projektu bazo podatkov in zvočno instalacijo, kjer lahko slišimo, vidimo, preberemo signale iz elektromagnetnega spektra, ki so bili prestrezani v okviru različnih umetniških projektov v zadnjih 18 letih. In gre pač za zelo kontemplativno delo, po mojem mnenju za delo, ki naj bi dalo obiskovalcev zelo dosti zamisliti, še posebej v luči tega, kar vemo danes in kar nismo vedeli še pred 2 leti, pač vse, kar je razkril tudi največji med žvižgači Edward Snowden. In zato smo tudi danes tukaj imeli predavanje dr. Mateja Kovačiča na temo ranljivosti mobilnih tehnologij, ki se kot državljani še premalo zavedamo. Together we must learn how to compose differences, not with arms, but with intellect and decent purpose. Because this need is so sharp and apparent, I confess that I lay down my official responsibilities in this field with a definite sense of disappointment. As one who has witnessed the horror and the lingering sadness of war, as one who knows that another war could utterly destroy this civilization. Predvsem pa je ta razstava namenjena na nek način, ima tudi svoj poučen element, no, predavanje je že bilo tako. Namenjena je seveda razmišljanju o tem, kaj pomeni sploh biti državljan sodobne družbe, ki je prepletena tehnološko in kaj pomeni to za najbolj, če smem uporabiti ta izraz, svete institucije sodobni demokraciji, kakršne so ustava in seveda vladavina prava, zaščita integritete posameznika pred vsiljivostjo državnih mehanizmov. Tako da to je pač, temu je namenjena ta razstava in temu je namenjen ta projekt. Within the principles of our democratic system, ever aiming toward the supreme goals of our free society.